utakmice koja je završila remijem, mi smo imali sreće, mogli smo zabiti taj gol. Da smo imali malo sreće, međutim, sreća nas nije danas pomazila, jednostavno od voleja, onog Dunjaka i pogotka za 1-0 za Varaždin, pa do mrtvi šansi koje je branio njihov golman. Znači, to je stvarno nismo imali sreću u utakmici. Gol za 1-1 Šege, pa greška Zelenike, došao Almena doda i gol za 1-1. Međutim, osjetilo se to kad je Marko Ljubaja ušao napokon da možemo zabiti taj gol i visio je taj gol, međutim vrlo malo je falilo. Da ga zabijemo, šta reći nakon utakmice, po meni Garcia je sasvim solidno pripremljen utakmicu. Veliki problem danas Hajduka je bio to što Puštas ne igrao, nažalost nema ga do kraja polusezone. Međutim, Sigur je danas potpuno bezidejan bio, Hrgović isto malo je iz forme ispao, Almena standardno dobar, Rević je bio isto dobar, motiviran, prvo poluvreme je jedino on po meni napadao i nešto pokušavao. Po meni Šego je visio, na kraju prvo poluvremena je dobio žuti, znači visio je taj crveni, možda je tu već trebao ubaciti Marka Ljubaja na početku drugog poluvremena, ali eto, 1-1, ne znam što da kažem, još utakmica koja je jednostavno osjećaj gorak, kao da je poraz, jer znaš da nije dobro i da se protivnici, to jest konkurenti približavaju. Nakon Rijeke 5-0, sad 1-1. Mislim da je to moglo puno bolje. Šta vi mislite o utakmici? Smatrate li kako smo mogli bolje? Napišite u komentarima i vidimo se.